السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي خيا إرقاتي تنا يا ربي خيا وبلينك يا يروان ما خنتي وروتا بيا سعود عربية خيستي هدادان تماما أجيفما ميدان تنسمو ميدان إرنا كاما ميدان كابينيا إسان رغا هاجر تسنبران نافقه سلا أرى يا ربي خيا أصناف مجيسيتي نافقوتي غفلا يوخا كولو قبادي قامان دكيتين إجان أرغي سلا ركو إساني سن داوات داتوري غرو لا نافي مجيسيني إن شاء الله سلا تربي ملين تاتو بدين إسن قبدان تكولين هنجرو بدين تيسن إسن بيتيسن ليفتني بقاتشودا بدين تيسن رورو فالمچو ديفتني إرابقاتشودا بدين تو ولمانو تينيا إن شاء الله بيا بداتو أوروميا بيا البودا سو قبنوتي خان لغا بيا عربا غيستي وروني أبدي بروتهن لوني قوبي خيسافو جارة عراخنتي جتشودا دائما هاتي إسا يو هاتي إسي لالتي هنكوفين إرغتيتو هنكوفين وجين ياتي وجين تبتي أوسو هنكوفين أبدي إيرتو راقبتو واني فيف إسان هادا في أبان جتشودا جارة إسان ربان إن تلاتي تنا قلمان نافقاه يو خايل مخيا قلمان نافقاه جاني أبدي قدا إسن الراقبان سنيتو أرى منا عربت بيا عربت غرا بهارت داندي سهارا صوماليا خيست أكسم بيوتا دادا خيست أكن تاني تهاجران والله تكا ماتين تيسن تكادو سنين قوفني خانا هم داو ربين الرئيس مودي تنس نما دبرتي تنس نما دبرتي هنافتو أكنتي سينات هاتي قلمويتي إن شاء الله قروا سينان قلميسو قبنو سينان نفكاتو سينان نفكاتو قلميسو قبنا هقان جو نتي الحمد لله سبب لا وعرى ونما بيا ربا خجلو متي هلان نجفم تيتي مالي هلان الرقا برماتين إفني بلسما جفمي سنتو أره هورينو تماري تقابنو أكن قبنتي لالي تبينو أكهن بينتي والالي تدندينو أكهن دندنيتي فرنة إن شاء الله أمتا ننجيني بيجن ننجيني في إرقمتو تاني جراتشو مدني أنس بر سمراي بر أكو مخي سنتين لمي دي بي همين يخرا لغاتي نبيتن هنغمس مالجتي أورومون وقامك ماكتو اللاتي ننغمس يو بررتي وسامي رجراتي دوتي سي ايسا سن ديبسان سمو برجرتي كناف أبليس خيه والله سيني مالو آتي شرطة سوديتين أريامتي أدو سمو قبدو أصو همنا قبدو أصو بيكم سقبدو نمك خيت سداتشونو والله سيني مالتو تنمدنو ركو بيه خيساتي نينو بدابر والله سيني مالتو أبليتي تيا آتي رياء الموتي تيتيف مانا ربا خيس أرقمون والله سيني مالتو تنتيتي ميتي ربي سيني فيني والله سينين فين ربين إن شاء الله ما في عددو جرونتون هنگم تكديرت الدنيا رنگم تكجرات ما فكنياف ما أن يونا قافتي أنون بيخو بورو مو إفتانين دوا مؤمن دوا أم بيخو أتيوني بيتا مال قوتاي مالف
maaliif achitti fajjeefnu haaftu wallahi nurra haaftu gaafa namaaf biddeena maaliin godha jette laal biddeena jiruudha jette gaafa jette harka hiriyaateetii mudatte wallahi ga'an waanin sitti ibsu hin beeku guyyaan kun dabaree guyyaan biraa dhufu hin jiru yoo akhiraa taate malee maaliif isin jeni beeyta bar maallaqni ati walitti qabdu san si nyaatamoo eenyu nyaata ati bar obboleessi kiyya osoo humna qabduuti annin beeka gaafa jechuun ajnabummaan akka teenya jechuudha nurra aangoo qabaatan malee nu arrabsu turan arraba achi gaa isin ni beektan waan isinitti himuun qabu kun hundinuu maaliif ta'a insha Allah rakkoo asii waliin taanee an dhugaa rabbitti namoota hedduudhaaf fakkeenyaaf sharaaba asiira ja'an jiruu biyya tanaa ja'an wallahi harroomneeti bar gamroomneeti malee rafneeti miti biyya tanya bar rafneeti bar waa dhabne biyya namatti bar harroomneeti waa arganne bar dubbiin lamaan tun anaaf galtee siif galtee wanni natti mul'ate fakkeenyaaf yoo fudhanne ummata biyya keenyaa keessaa ka Oromiyaa dhufee tujjaaru jechuun nu saamuudhaaf nu hatu osoo hin taane nu gowwoomsuuf nu gabroonfatu osoo hin ta'initti dirree bahanii halkanii guyyaa nutu kophee takka bitannaa waggatti kophuma takkaan babbaanee gallaati isaan bar kophuma tanya san qarshii takkaan qarshii lamaan qarshii shaniin qarshii kudhaniin halluu nu dibanii irraa nu dhiqaniiti arra deebi'anii Taayiwaan kwaalitii huccuu bar nutti himan bar isaanirra biyyuma teenya irratti manuma keenya keessatti ganduma keenya irratti bar bakka fagoo miti bar kunumdi maal osuma teenyee laallu osuma nuti teenyee laallu isaan jechuudha aboo jiruun abaariin jiruun tanumaa bar jiruun tanumaa ammaati biyya arabaa san amiinfattee irraa arra mana hidhatti nyaata dhabde dhibamtee yaala dhabde akka raqatti walirra guuramte bar maaliin sinjaa isi biraa meeqa nama meeqa du'e ni beektaa miti kana hundaa ulaalame humdi maali nu murannoo dhabuu keenya irraa insha Allah rabbiin rakkoo teessan tafurmaataa rabbi siif haa godhu rakkoo arra rakkataa jirtu sana rakkoo furmaataa rabbi siif haa godhu hidhaa har'aa tana insha Allah hidhaan tana booda akhiratti illee akka rabbi sin hiine insha Allah rabbiin tana masirraa guutu rakkoo duniyaa waan jaamtu insha Allah rakkuma amma itti jirtu kanatti rabbi isinirraa guutu hunda keessanuu atis hanga arraa biraa rakkatti obboleetitiyya kabajamtu atis obboleessi kee jaalatama yookaan namni abbaa ta'uuf yookaan ka obboleessi kee yookaan hangafa kee katee yookaan khayaan irra guddaadha katee wallahi beekee isin gorsaan jiru gadda keessan dhagahamuu irraa hin dubbataa jira kanaaf waan dandeenyuun haa wal gargaaru gaddi keessan gadda kiyya insha Allah tana boodame du'aa fi jiruu teenya biyya teenyaa godhannu gabroonfataa hattuu alagaa akkuma jette Oromoon hamtuunni haalaatu dhufee kamanaa baasa jette san firraa haa baafnu waltaanee firraa haa baafnu abadan hanguma nuti asiin seenaa jennee alagaa lafa mana keenyaa fi garaa keenya garsiifne hangasuma isaanis bakka nuti isaan garsiifne san akka nuti lammaffaa deebineen agarree barnuu cufan ulaa arra fakkeenyaaf biyya teenya keessa teessanii yoo laaltan Oromoon miliyoonaan deemteeti qarshii takka yaata rabbi jetti akka ammaan magaalaa dira dhawaatiin jiraadha akka ammaan jiru kanatti warra yaata rabbi jee nyaata bullee jedhan fi callaa namarraa guuran Oromoonni miliyoonaan Allahu akbar kun salphina wallahi laalame maali kana hundaa'u warri nun geenye biyya teenya irratti khireeffatanii hoggaa boonanii jiraatan nuti abbaan qabeenya abbaan biyyaa subhanallah wallahi rabbi nurraa jijjiru garuu waan takkaan ja'an
abaarsa qabnaa jaarra hedduun keenya wallahi abaarsan qabnu maal balleessite mee maal balleessite si abaaran badii maali qabdaa si abaarame eenyus rabbii si abaare moo abbaa keeti moo ummaateeti si abaare mee maal abaarsa maali qabdameeti abaarsa qabaachuun kee maali mee maaliin beeyta hay ati yoo ta'if jala argin ta'if gubbaa qofa laalte hay qarreetti kutuun kee bara afaan qabu gufatuun kee bara afaan qabu namniif gubbaa laalaa deemu keef jala laalle eessatti eessaan deemee tabbagaa jettee yaaddameeti hin jiru nuti tadhabne taqabnu dhiifne tanqabne qofaaf ijabaaf na rakkoon teenya guddoon takka tana wallahi khunurra jijjiiramu qaba insha Allah mee khota an waan birallee siin hin jiru wayin si godhallee hin jiru jechuun akka khiyyatti rakkumatii tana yaaduma khiyya kana waliin geenye yoo beekumsa qabnuti daballee waan qabnu sana qabeenyuma qabnu kabiyya keenya kanatti fayyadamne jijjiiramuu ni dandeenya bar maaf tuffanna annama ergamurra ifiif lubbuutiyaaf nama khiyyaaf ergamee harroomee egaa amma rabbiin amalee namudini biyyuma tijetti gabroomuu filadheeti ammaan filadheeti gabrummaa yoon dandee bilisomsu yoon dadheemoo gabroomee biyyuma tijetti biyyaan yoon du'e haasanii na awwaalan ni beeytanii miti osoon firija hin seenne arruma du'e osoon tortureen ajoyne yoo namni ana beeku yoo khaanaa'uun beekeen biyyatiyyatti jechuudha kaayina awwaalan narra salaatan janaazaa argadhe alhamdulillah osoo olleen bulle fira khiyaayin awwaalama alhamdulillah tunu ni'maa rabbiiti wallahi khanaafu inshallah baliyan kiyya mee halaallo mee gehe wallahi biyyi araba oromiyaa racaalti saudi arabiyaan oromiyaa racaalti wallahi hin caaltu ni caalti yoo ati horkitee dalayde bar horkitee akkuma biyya sanitti jechuudha if gaqqabnee sa'aatii dalagaa kabajnee if gaqqabnee hamilee kaayyoo jiraachuu keenya mul'ifne asitti illee bar wallahi dachaa argannaa bar hay gaaf tokkoon dhageenya sheekh Amin waan je bar boqonnaanu je akka afaan jaratti eriftiinu bar je biyyatanya dhuftee eriftii gootii je sheekh Amin yeroo aalimni guddaan rabbi umri isaa ammallee nu faadheereessu maalifiin kana je biitii bar biyyatanya bar wanni guddisuu isii dhoorge bar maatiin mana tokko keessa yoo namni kudhan jiraate nama tokko bar nama sagal masruufa bar biyya faranjiiti biyya Awurooppaa biyya Aashiyaa gudeeman hoo bar namni kudhan yoo mana tokko keessa jiraate namni kurnanuu bar ni dalagaa kanaafuu duuba baleessoo maallaqni isa dhaqa jettee yaadda maallaqni baankii guutakaa tana deebisaanii bar kanaafuu atis biyya teenyatti mee yeroo waliin gellee abbaan mana asiin dalagaa yoo deeme haati mana asiin dalagaa yoo deemte hangafni hojii yoo qabaate fakkeenyaaf quxusuun yoo teessee eeggatte humaan qabu bar ni beeytanii miti biyya arabatti bar daa'imni keetu bar dalagaa nama uumaan beeytu daa'imni keetu yoo sii qaban bar laal biyya arabatti jaarsi yoo deemee dalage jaartii yoo dadhabde bar teessee ilmoo namaa qabdii miti tunu bar dalagaadhaa miti way ta'anii maallaqni gama lamaan galiin galaa jirti kanaafuu duuba rakkoo wal arganii rakkatanis rakkataa baasaa jiranii bar kanaafuu keessaafuu gahee akka biyya namatti baanu san biyya tana irratti yoo dalayne yoo hojjenne jijjiirama ajaa'iba jijjiirama namni Ameerikaa itti hawwu miti jijjiirama namni warri Ameerikaa Oromiyaa itti hawwu finnaan jaa tan ergaan tiyya inshallah kanaafuu balaskii hidhamtee mana hidhaa biyya arabaa jirtu harka mootummaa Saudi Arabiyaa zaalimaa san jirtu rabbi si haa baasu kan fayyaa dhabdee siree mustashfaa gubbaa jirtu wallahi rabbi si haa fayyisu wallahi qabeenya keessi saamanii waan ati osoo dhaabbattuu miilliti si'iite garaan kee biraa si beelehe akkasitti yeroo ta'e dhabdee hojjettee si saaman san wallahi rabbiin dachaa godhee khaznaa isaa furtuu si harkaa kaawwan jaa inshallah yaa kan ilmoo isaatiif dheebottee bara meeqa yaadaan gubataa jirtu fidee rabbi si haa gammachiisu wal si agarsiisu akkasuma haa abbaa keetiif haadha teetiif obboleessa keetiif abbaa mana keetiitiif yookaan haadha mana teetirraa adda fagaatti adda baatee jirtu wallahi rabbiin ni danda'a yaada sin haa baasu inshallah lammiti ya oromoo tan muslimaa tan kiristaanaa inshallah gabrummaa duniyaa gabrummaa ilma namaa rabbiin hiyyummaa wajjin osoo hin turretti rabbiin
ربي نورها قوتو إن شاء الله ربي سنرها قوتو جاء إرقاتنا في الدفه يا ربي إرقاتي بران نافقهن جاء سمالهما سلا الردن ديتي كبار دي دفيتين توكو توكوتي السلالة أكسم هدا ما بيخن يا ربي نفاباسو موتي هايو موتي خنيا هايو خنيا كارو خنيا جوار فا بقلا فا أبرز خنيا خان إسلاما سبونا خنيا حمزة فا والله ربي نفاباسو إسانهم دان أكو مصدر كان ساني تيكا رام قدتي بيخ رام ولالتي لير رانغا دبارتي إن شاء الله قندر هانغا قبتي ورهد أجرو خدو يبس رحمة نقودي خير مثلا نباسي قمتشو ولتنو هادي بسو إن شاء الله في ربيتين أبانا كانوا من جفاتا والله ركون أرى قبرمان أرى تجرخون نما دبرتي هين شكنا نما دبرتي أبارسان قبنو حق خينيا الرجرة بيتين الرجرة حق خينيا في دبانا وأنا ما تفتكا تكا إجي نقبتين بينو حق ما خينيا في قبني ملي تكا قبنيا نما سامو فتكا بل نما ردوينين بينو إن شاء الله خناف والله ربين أبسك أبانا ربين قلما نقها إسن أمومتي فرمات إسني فيدي خماتين سائرة خان إلمان ساب بيسنة الرادويس ربي صبري سنيا خانو إلما سنجالو انترا سنجالتو بك إسني هابوسو جبينين إسني هوا إن شاء الله خنافو هدا الراتنا فرماني وربي جي أرمتي إسني فيه أكنا جيان قربيتي سني قلتن أبدين كبا إن شاء الله ربين دنده هذا يا لمي تورمو كان سبا سبيا جريني رورو يا لمي تورمو كان سبا سبيا جريني رورو سلا إسن تره أبدين سبا في بيا يا قرر في كيرو نجيان سنا قلتو ربين إسن جهي همتو في رور نجيان سنا قلتو ربين إسن جهي همتو في رورو نجيان سنا قلتو ربين إسن جهي همتو في رورو إن شاء الله مجانا افترادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله